Namba ya andu aria marakua kumana na murimu wa coronavirus riu ni ya kuguoyohia. Andu 30 magikua ihinda-ini ria thiku 2 tu na gukinyeria andu 381 aria makuite kuma riria murimu uyu waingirire guku bururi-ini. Na mugaru na ikuũ nyingi iria cimenyeretwo gukorwo ciri cia andu akuru gatagati-ini ka 30 aya ni gikundi kia mbeu njithi aria matarari na mirimu ingi o yothe mararigitagwo. Thirikari riu ikiuga riri ni ihinda ria kwihuga kuona murimu uyu ndiracagura. Usije ukafikiria ati kwa sababu wewe ni miaka 20 na kitu ati huwezi kuumbukizwa ama huwezi kufa ukiumbukizwa. Unaweza, na inafanyika na inaendelea kufanyika. Namba ya arwaru a murimu uyu ihinda-ini riu no irathie na mbere na kwambatira, umuthi ikiunirira nginyagia andu 20,636 thutha wa andu 723 gwikirwo mukonde gukorwo na murimu uyu umuthi. The number of positive cases cumulatively in Kenya have now gone over the 300,000 mark to 303,959. Gatagati-ini kao ari mwana wa mieri 9 uria mukuru muno nake ari na miaka 87. From the cases reported here, 700 are Kenyans, while 23 are foreigners. 450 are men, are male, while 273 are female. Kumana na kwongerereka kwa namba ino, riu thirikari yugite riri no hoti wa gukorwo igikinyira andu othe aria marakuruhana na arwaru a murimu uyu. Over the last 5 months, we have continued to engage Kenyans and to inform them that the next person standing or sitting next to you is probably COVID-19 positive. Expecting each person to be traced is therefore probably not going to be possible. Ona kuhanura uguo aria manyitikana na ndariri cia murimu uyu no meguthie na mbere gutangikirwo, thirikari ikihinyiriria muno bata wa thirikari cia county guthie na mbere kugacirithia mehariria. When a pandemic reaches the level of community infection, as is looking the case in Nairobi County, health officials shift to management of symptomatic cases with the aim of reducing mortality. Maya magithiaga na mbere, mwandiki munene wa ngwataniro ya ataramu a urigitani KMPDU Chibanzi Mwachonda riu ni anyitikanite na murimu uyu. O ni kuringana na ndumiriri kuri nyumba cia mohoro ikiuga aranyitirwo ni murimu uyu ari wira-ini, ona gutuika riu ni arikitie kwiiga keheri. Handu-ini ha Kameme TV, jitagwo Ngina wa Waduro.